Često dobijam razna pitanja vezana za rad klima uređaja, posebno na grijanju, a pošto ih se nakupilo i pošto se neka od njih ponavljaju, odlučio sam da stavim jedan video gdje ćemo govoriti o svim tim pitanjima. Prvo često pitanje je zašto curi voda iz vanjske jedinice kada se klima koristi za grijanje, a često me i pitaju zašto je prestala da curi voda, odnosno zašto više ne curi voda, a recimo svih prethodnih dana je curila. Prilikom korištenja klime za grijanje, unutrašnja jedinica je topla, a ona vanjska jedinica je hladna. Zbog toga se na njoj često javlja kondens, odnosno kondenzacija, a ako su temperature blizu nule, odnosno oko nule, ta vanjska jedinica često ledi, odnosno po njoj se hvata onaj mraz i ono inje, koje se također tokom rada pomalo topi ili nije dovoljno hladno da taj kondens ledi i iz vanjske jedinice stalno, znači kapa ili curi voda. Ako se klima ipak zaledi ili se na njoj više uhvati mraza, one će ući u onaj proces defrosta, odnosno odleđivanja toga leda i inja, i iz nje će curiti više vode. Tako da normalno da iz klime kapa i curi voda tokom njenog rada, ali isto tako je normalno i ako iz nje ne curi i ne kapa voda. To se dešava kada nema vlage u vazduhu vani, znači kada nisu magle, kada nije vlažan vazduh, ako su nešto više temperature, i uopšte ne trebate razmišljati o tome da li klima kapa ili ne kapa, ne treba to da vas interesuje, znači sve dok klima grije normalno radi, normalno je i jedno i drugo. Zašto klima proizvodi čudne zvukove, odnosno čuje se ono neko ispuštanje glasa ili šištanje tokom defrosta, odnosno kada klima nakratko prestane raditi pa kroz 5 do 10 minuta opet počne raditi. Čuje se ono nešto što je teško za izimitirati, ono kao kšš na par sekundi. To se dešava upravo zbog pomenutog defrosta. Defrost se dešava znači kada vanjska jedinica zaledi i klima mora da otopi tu vanjsku jedinicu, taj led i mraz i inje, tako da bi mogla nastaviti efikasno raditi. Kada se to dešava, vanjska jedinica koja je inače ohlađena, a unutrašnja koja je topla, mora da zamijeni uloge, tako da se vanjska jedinica ugrije da bi se mogao otopiti taj led, a unutrašnja da se ohladi, i tada dolazi do prebacivanja plina iz jedne jedinice u drugu. Bukvalno se čuje otvaranje ventila i prebacivanje toga plina, odnosno gasa, iz jedne jedinice u drugu. I odatle taj zvuk šištanja, znači kao da ste probušili gumu od automobila ili nešto slično tome. Znači potpuno je normalno i klima to radi svaki put kada se obavlja defrost. Treće pitanje je donekle vezano sa još jednim pitanjem, a to je zašto klima ponekad podigne krilce onako na horizontalni uspravni položaj i prestane da puše ili puše onako hladnjikav vazduh. Pa mogu biti dvije stvari, odnosno te dvije stvari ljudi često brkaju. Može biti ili defrost koji smo spominjali, ili može biti onaj režim kada klima je dostigla zadatu temperaturu i pauzira sa radom da ne bi pregrijala prostoriju preko zadate temperature. Lako ćete razlikovati koja od ove dvije stvari u pitanju. Kada je defrost, klima uvijek prestane da puše, znači nikada ventilator na unutrašnjoj jedinici neće raditi kada je defrost, i poklopac najčešće ostane u poziciji kojoj je bio, mada kod nekih modela klima se digne, ali je obavezno to da ventilator prestane da radi. To je zbog toga što prilikom defrosta, kao što sam malo pre rekao, vanjska jedinica se grije, unutrašnja jedinica se hladi. Kada bi ventilator puhao, a unutrašnja jedinica je ohlađena, vama bi u stvari klima hladila kao na režimu hlađenja ljeti, i to bi bilo jako loše jer bi se ishladila vaša prostorija i kontra je rad od onoga što klima treba da radi, odnosno treba da grije, jel tako? Međutim, i nažalost jako rijetko, ali kod nekih modela i dalje klima nastavi skroz lagano da puše tokom defrosta i onda čak malkice ishladi prostoriju. Međutim, srećom, ovo je vrlo rijetko kod nekih loših i jeftinih modela. I to se obično dešava pri nižim temperaturama, mislim na uopšteno ovaj defrost, i kada je vani vlaga. Također možete razlikovati defrost po tome što kod nekih klima na ekranu se pokaže DF ili treperi neka od ikonica koja je trenutno uključena, mada ima i modela na kojima apsolutno ništa ne piše. Ovo druga opcija, kada klima prestane sa radom, to se obično dešava kada je vani vrijeme toplije, kada je u plusu, znači kada su temperature oko 10 i preko stepeni, tada jednostavno klima dostigne zadatu temperaturu i ne može slabije raditi od toga, znači ne može nastaviti održavati tu temperaturu koju ste zadali, već postoji šansa da pregrije prostor preko te temperature i onda ona prestane nakratko sa radom, tako da se održi ta temperatura. Čim temperatura počne opet opadati, klima nastavlja sa radom. Ovo je specifično po tome što se krilce obično digne do pola, najčešće se znači digne onako horizontalno, uspravi se, i neke klime nastave lagano da pušu u najmanjoj brzini, a neke klime i zaustave svoj ventilator. Znači, zašto klima bruji ili zvrnda? Ovo je sad malo komplikovano pitanje, može biti mnogo razloga. Najčešće bruji vanjska jedinica i te se vibracije prenose na unutrašnju jedinicu i čujemo brujanje.
To vrlo lako možete znači provjeriti tako što otvorite balkon ako vam je klima na balkonu ili stanete pod prozor ili otvorite prozor, znači ako bruji glasno vanjska jedinica, onda se to prenosi taj zvuk i na unutrašnju jedinicu. Rijetko kad buku proizvodi unutrašnja jedinica, međutim nije ni to nemoguće, nekada odu ležajevi od turbine pa je ona bučna. Međutim, to se obično dešava kod defektnih klima ili kod klima koje su dosta stare. Ako vam je klima relativno nova i to se nije čulo od početka, ne bi trebalo da se bar neki duži period dešava. Ako je vanjska jedinica bučna, a nova je, može biti da se klima muči, da radi na maksimalnom kapacitetu, da kompresor radi punom snagom i da on jednostavno proizvodi vibracije. Može biti da klima nije dobro postavljena, da nosači nisu dobri da se nekako prenose vibracije. Treći uzrok može biti da one cijevi iza klime koje spajaju unutrašnju i vanjsku jedinicu da se dodiruju ili dodiruju klimu ili nosač, pa one tako stvaraju tu vibraciju. Zna se čak i desiti da majstori loše postave nosače klime, pa oni nisu ravni jedan sa drugim, pa malo usuču klimu, pa onda unutrašnji dijelovi klime zbog vibracija kompresora dodiruju kućište ili lim od klime i zveckaju, a zna se čak desiti kod loših klima da vanjsko kućište vanjske jedinice, onaj lim nije dobro dotegnut, pa lim zvecka. A zna se čak desiti ako je klima sklona leđenju na velikim minusima, da se zaledi dio ventilatora vanjske jedinice, da zbog toga ventilator nije u balansu i da on uzrokuje vibracije. Tako da ako vam vanjska jedinica puno vibrira, a puno se hvata leda na nju, obavezno provjerite da nije jedan dio ventilatora, one jedne elise, zaleđen. Blaže vibracije kada klima napornije radi obično nisu štetne, ajmo reći da su normalne, osim ako nisu baš bučne. Možete znači prepoznati kada je van jako hladno, kada kompresor brže i jače radi, tada su te vibracije izraženije, a kada je vani toplije i klima se manje pati, slabije radi, tih vibracija nema. Znači tako ćete skontati da li klima vibrira zbog jačeg rada kompresora ili ne. Ponekad pomaže da se stave oni gumeni čepovi na nosače klima, tako da gumice te apsorbuju vibracije i buku između klime i nosača, međutim ne pomažu u svim situacijama ako je izvor buke nešto drugo. Sljedeće pitanje, da li koristiti iFeel opciju? iFeel opcija vam je na daljinskom kada klima temperaturu očitava sa daljinskog upravljača, a ne sa unutrašnje jedinice klime. Ovu opciju predlažem da koristite samo ako klima loše radi, ne prati dobro temperaturu na unutrašnjoj jedinici. Ako vam dobro održava temperaturu i prati na unutrašnjoj jedinici, onda uvijek koristite to, a ne iFeel. Razlog zbog toga je što neke klime nešto malkice više troše kada se koristi iFeel, nije obavezno pravilo, znači ne znači da ne trebate koristiti iFeel ako ga trebate koristiti, a reći ću vam uskoro kada ga trebate koristiti, ali čisto da znate da je to slučaj kod nekih kineskih klima tako. I što iFeel se obično očitava na 10 minuta, znači daljinski upravljač svakih 10 minuta šalje podatak o temperaturi na unutrašnju jedinicu, tako da klima reaguje sa podešavanjem snage svoga rada na svakih 10 minuta, a ne stalno kao kada koristi senzor sa unutrašnje jedinice. Međutim, postoje jednostavno modeli klima gdje unutrašnja jedinica i senzor loše očitavaju temperaturu, tačnije klima što se kaže maši temperaturu, grije za 1 do 2 stepena preko zadate temperature pa se ugasi, pa ne počinje da radi dok klima ne opadne za 2 stepena, odnosno temperatura, i to je vrlo nezgodno kada se tako grijete, znači temperatura stalno varira. Ako vam tako klima loše radi, onda preporučujem da koristite iFeel opciju jer će klima vjerovatno bolje raditi. Jedno bitno pravilo kada koristite iFeel opciju je da daljinski upravljač mora biti u dometu klime, kao znači kada stišćete dugmiće, znači mora da daljinski gleda u klimu, da ga klima vidi. Ako odete iza neke prepreke ili neki velik ugao ili previše udaljeno od daljinskog, kao da ga ne možete koristiti, isto tako znači daljinski neće moći slati podatak klimi o temperaturi i vaša klima će znači stalno raditi misleći da nije dostigla temperaturu, tako da uvijek znači držite daljinski u dometu klime, ali nemojte stavljati daljinski direktno ispred klime, tako da klima ne puše u daljinski, tada će se daljinski više grijeti i klima će misliti da je toplije nego što jeste. Najbolje je da držite daljinski sa strane od klime, uperenu klimu na nekoj visini od oko 1,5 m. Često dajem savjet da se koristi ili ne koristi automatski ventilator, odnosno češće dajem da se ne koristi. To je zbog toga što većina ljudi koristi kineske klime, koje mogu biti i ok, međutim ta opcija AutoFan loše radi. To znači da klima kada je naštimate na auto, ventilator, jako brzo počne da radi u prvoj najslabijoj brzini ventilatora. Prva brzina je ok samo za male prostorije i u toplijem periodu, međutim ako su veće prostorije u pitanju,
najniža brzina ventilatora, taj automatski ventilator presporo rade da efikasno i dobro zagriju vazduh i tako klima više troši, a slabo grije, nekad je nemoguće zagrijati veći prostor sa prvom brzinom ventilatora. Međutim, treba da ispitate da li vaš automatski ventilator dobro radi. Znači, recimo, znam da to dobro radi kod japanskih boljih modela klime, recimo kod Gree klima, još nekih modela, recimo kod Hisense klima, ne radi dobro automatski ventilator. Naštimajte ventilator na auto, smanjujte i pojačavajte temperaturu ili otvorite prozore da se malo kuća ishladi i pratite zvuk ventilatora, da li ga klima sama pojačava ili ne pojačava. Ako to ne radi dobro, predlažem da ručno štimate ventilator i stavljate broj crtica. Što je veća prostorija, to više crtica. U suštini, u globalu, to je neko osnovno pravilo. Da li gasiti klimu preko noći? Nekad me iznapadaju ljudi zašto klimu držim da radi preko noći, kao samo bez veze troši struju, međutim nije to tako jednostavno. Kada su hladnoće, jednostavno preko noći se prostorija ishladi za preko 2-3 stepena i klimi treba više vremena sutradan da ugrije, odnosno ne da je treba više vremena, nego treba dosta napornije i teže da radi, da zagrije to što je izgubila preko noći. To je posebno izraženo kod većih prostorija ili kod prostorija sa slabijom izolacijom i vjerovali ili ne, u takvim situacijama je puno efikasnije da klima stalno radi, da se bukvalno ne gasi od 11. mjeseca pa tamo negdje do 3. 4. mjeseca. Zato što klima jednom kada dostigne temperaturu, ona radi na održavanju te temperature i tako manje troši. Ako nemate velike toplotne gubitke, ok je da preko noći smanjite temperaturu za 1 do 2 stepena, preko 2 nemojte smanjivati temperaturu, jer ćete isto doći u te gubitke koje sam malo prije spominjao. Ako grijete baš malu prostoriju i živite u nekom jako toplom stanu koji se grije sa svih strana, onda se možete možda izvući sa gašenjem klime preko noći, u suprotnom vjerujte mi da nije efikasno gasiti klimu. U prelaznom periodu, ako vam temperatura ne opada puno preko noći, možete je gasiti. Ja recimo kod sebe gasim klimu preko noći kada je onaj prelazni period grijanja, znači 9. i 10. mjesec, tamo 3. i 4. mjesec. Zašto curi voda iz unutrašnje jedinice? Ovo se dosta rijetko dešava na grijanju. Inače, kada klima se koristi za hlađenje ljeti, tada se hvata kondenzacija na unutrašnjoj jedinici jer je ona hladna, a vazduh u prostoriji je topal i hvata se onaj kondens koji kapa u dno unutrašnje jedinice klime u takozvanu kadicu i ono otiče kroz crijevo, kroz zid vani. Međutim, kada se klima koristi za grijanje, unutrašnja jedinica se grije i ne stvara se unutra nikakva kondenzacija i u suštini ne bi trebalo da ima vode. Međutim, kada se radi onaj defrost, znači spominjali smo ga 100 puta, tada se nakratko unutrašnja jedinica ohladi, smrzne, a vanjska se zagrije i nekada ako je defrost baš jak ili baš dug, zna se desiti da se unutrašnja toliko ohladi da se malo na njoj uhvati toga mraza i kada defrost završi, kada klima opet počne da grije, taj istopljeni mraz se okapa na dno klime, a sad opet spletom okolnosti zna se desiti da je unutra ta kadica kroz koju otiče voda začepljena, zaprljana, tako da se ta voda prelije iz unutrašnje jedinice. Međutim, to stvarno se jako rijetko i teško dešava, znači mora vam klima biti baš zaprljana, začepljena prašnjama da se to desi. Sljedeće pitanje, odnosno nije pitanje, ono što često vidim da ljudi rade, a to je da naštimaju klimu na 30 stepeni da im ona bolje grije. Međutim, to nikako nije dobro i nikako nije pametno. Tada će klima konstantno raditi na maksimalnoj snazi, kompresor će se opterećivati, ako je hladno, mnogo će češće ići u defrost nego što bi trebalo i češće ćete imati onda te pauze u grijanju, opterećujete klimu, doći će vam veći račun. Najbolje je da se klima naštima na onu temperaturu koju želite, znači na recimo lupam 23 stepena, mislim da je onako idealno za klimu što se tiče i potrošnje i što se tiče udobnosti. Ja kod sebe štimam na 24, sve preko 24 je značajno veća potrošnja klime. I ako morate štimati na veću temperaturu, vjerovatno vam klima nije dovoljno jaka za prostor. Znači, radije povećavajte jači ventilator, stavljajte da klima lakše i brže zagrije nego da dižete temperaturu. Klima će svejedno raditi jako da dostigne tu temperaturu koju ste postigli. Ako je jako hladno u prostoriji, recimo 15 stepeni, vi ste zadali 23, klima će svakako raditi punom snagom da dođe do ta 23 stepena i onda će sama usporiti. Znači, zapamtite da inverter ne radi fiksnom snagom,
nego će pojačava i smanjuje svoju snagu rada tako da lakše ili brže dostigne temperaturu i onda smanji snagu rada da je održava. Znači ne zadavajte ogromne temperature, ništa dobro nećete napraviti. Ako vam klima ne može zagrijati na jačem ventilatoru i temperaturi koju ste zadali, onda nešto nije ok sa klimom, odnosno klima je vjerovatno preslaba za prostor koji grijete, imate prevelike toplotne gubitke. Zašto stalno govorim da se stavlja po jedna klima u svaku prostoriju, odnosno a ne jedna klima na više prostorija? Znam da je nekad raspored, pogotovo kuće, takav da je jednostavno nemoguće grijati sa jednom ili dvije klime čitavu kuću. Recimo imate kuće gdje imate po 4-5 prostorija, a opet nemoguće i odnosno nemate para i nema smisla da stavljate klimu u svaku prostoriju. Ne znam šta da vam kažem tu, znači grijanje klimom nekada nije tako lako izvodivo. Idealno kada imate veće prostore ili prostore koje su povezane većim otvorima i tada se to može grijeti sa jednom ili više klima kombinovano, odnosno dvije klime. Međutim, ako imate mnogo odvojenih, skroz odvojenih, nepovezanih prostorica i hodnike koje kakve, ne možete, zapamtite to da ne možete nikako grijeti, znači stavite recimo klimu u hodnik i hoćete da grijete još 2 ili 3 prostorije, neizvodivo. Klima ne grije ogromnom snagom kao recimo šporetna drva kada se naloži pa da se sve usije i da je vruće na sve strane. Klima oslobađa manju količinu toplote daleko od šporeta i ta toplota se kreće puhanjem ventilatora. Tu je još jedan problem što se topli vazduh lijepi za plafon, znači ide uvis i ne može da prolazi znači kroz vrata jer obično gore ima onaj prostor između vrata do plafona. Znači na hlađenju je donekle izvodljivije. Drugi problem je što tako mora prostorija u kojoj se nalazi klima biti dosta toplija da bi se ona tamo druga prostorija uspjela malo zagrijati. Tako da to nije efikasno, je neprijatno zaboraviti ovoj prostoriju koja je pretoplo. Kad mnogo zahladi neće biti dovoljno da se ona tamo opet druga prostorija ugrije. Znači idealno je da ide jedna klima u jednu prostoriju, može jedna klima na više prostorija ako su povezane većim otvorima od vrata, eventualno ako nisu velike prostorije u pitanju i klima se može postaviti tako da puše direktno i pravo kroz vrata. Međutim i tada će biti do stepen 2 razlike. Ja upravo grijem kroz dječju sobu i mali hodnik spavaću sobu, znači tačno je klima naspram vrata i služi mi samo zato što mi ne treba da mi je spavaća soba topla kao i dječja, već čisto onako da je topla, da mi nije hladno za spavanje. U prelaznom periodu je ok, temperatura je jednaka, međutim kada dođu jači minusi, u dječjoj sobi mi je konstantno 23 do 4 stepena, međutim spavaća je soba 20-21 maksimalno, tako da tu nema komfora i to se tako ne radi. U prosjeku 3,5 kW klime mogu da griju nekih 20 kvadrata. Ovo naravno mnogo zavisi od izolacije. Izolacija je najbitnija, jer ako imate baš dobro izolovan prostor, jedna 12 u nekim situacijama može da grije čak i 40 kvadrata, 30 kvadrata, međutim ako imate jako lošu izolaciju, velike toplotne gubitke, lošu stolariju, jedna klima prosječna 12 ne može da grije ni 15 kvadrata, odnosno možda i može, ali će mnogo trošiti. Ali eto neko okvirno pravilo kojim se možete voditi ako imate neku iole osrednju izolacijicu, odnosno nemate ogromne toplotne gubitke i ok vam je stolarija, jedna 12 od 3,5 kW vam je za oko 20 kvadrata. I zadnje pitanje, zašto stalno govorim da je težina bitna, neki me čak i prozivaju kakvo je to određivanje klime po težini, iako zvuči onako primitivno, u suštini obično jači kompresori idu na veće izmjenjivače, to su vam oni limići, ono saći koje vidite u vanjskoj jedinici, veći izmjenjivači su teži, odnosno imamo dvoredne, jednoredne, troredne, znači što je veći izmjenjivač on je efikasniji, bolje će podnositi znači hladnoće, klima će imati manje defrosta i brže će raditi defrost, tako da koliko god glupo zvučalo, težina vanjske jedinice ima velikog utjecaja, isto tako i unutrašnje jedinice. Znači nikako 12 koja ima 18 ili 22 kg vanjska jedinica ne može biti efikasna kao i klima recimo 12 koja ima vanjska jedinica 35 kg. Sigurno će ova 35 kg bolje raditi, biti efikasnije i bolje podnositi hladnoće. Isto tako nema potrebe da stavljate prejake klime u baš male prostore. Znači ima ljudi koji moraju da griju klimom male prostore, znači od 10, 12 do 15 kvadrata. Tu ipak nije dobro stavljati tako jake klime, jer će te klime često ulaziti u režim pauziranja, znači ne mogu da rade dovoljno nisko da održavaju dostignutu temperaturu, nego se moraju ugasiti da ne bi pregrijali prostor. To je također na duži period onako štetno za kompresor i za klimu da se stalno pali i gasi i po 50 i više puta u toku dana. Znači tu je bolje staviti neku manju i slabiju klimu
koja je proporcionalna snagom sa tim prostorom. Na ovom kanalu snimam kratke i jednostavne tutoriale, uputstva i savjete vezane za raznu tehniku, aparaturu, pametne uređaje i naravno računare, kako o hardveru, tako i o softveru. Značilo bi mi puno da se prijavite na moj kanal i tako olakšate njegov rast i napredak.